Ninglang lipa uwa, naning amasa chang, nayang li rung, ninglang kata liro, limila hatiroi chang, nyamong maku tuyonong, ira kyang change kalo, ko ira na kata para malang pejaro, hatiroi ira malang pejang, ko atatsala ira tana, ta amatsabala na ira kamchong. To know, yang lazy ko ahichi nalam chang. Amen. Angengyaza, achingida third year students, nara yo achangauba class, achangauba lesson la, nara kyang kadang emotional na, kadang longmi na nara kyang kanyang se na welcome tare, kechore. Ate nara kyang video clips muso basa, nara nostalgic matao, malongmio. I believe nara mi kadang nostalgic longmianong, imi chayang this morning, nar kyang kadang specially patsa nar ham misarbai, kadang longmirabai ko isa first day shiraba, hazadulam shirabai. First day isa shiraba, isa class la kada time spent haro, haziri dui kadang lam na, kadang missa nar apam ka. I really miss you all, Azarti. I feel bad. Masima kyang kadwe, achang kawa class nar yo. As an outgoing student, nar yo chakang achangkau ba la irnan isa kanyang da classroom la celebrate na changangye che isa bom kanyang da na maybe cake mi lang tap ta na hatzada chanung ya chobai da isa pam helpless ate hiba suro bikya atsana isa khatang masima kyang ko narapam des I hope you're not disappointed nara masima kyang matha songyare isa pam helpless da on the other hand kabilam thingde through this YouTube isa kang yung angi choba lesson ni chon naroko isa contact chada naliko through YouTube channel haja hibayo channel khuna I believe nara kadang amwa nguna video apam ja masicho na thingko ba ina longtire ila changyang isa lesson madike de achangkau ba lesson matike de ina yo akayang cho kadu ner han share changere ko ade ner yo doubts kadu ina clarify changere lesson make de first of all azardi nara azadina child la na tiki ko ate dashi till your class 10 yo chongi na Sunday school tura yo chongi jisu yo yuke longpi nginung ba yo chongi na ati dashi akonguro baza I just want to say thank you narapam yo chongi narapam atsa students kadu chabasana ate finally hibayo ner yo final year roko haje go imi khatang excited de learning dang imi khatang kanyar bai so thank you so much nara yo chongi na adidashi ro na yo chongi na ro basana ko hila turati khansa thank you so much turati nar yo chuzar khan trese na nar na sacrifice sana hibai Dimapur wamseli la nar na chuzar kha makap na ako dashi every Sunday naro baza hinar akong so chobai hate go nar khansa thank you so much hela attendance 100% ngun na milile khara some of the students kang nar na mathele sir na hachana narapam sir yo chongi na regular na rorer milile hajar khansa thank you so much churang bana narapam ala mawach song anyula in a doubts to not clarify changere and what is your doubt in a mathele narna ikhang to na chingding yale I know that I know narna ikhang miss graduation ceremony kenong hajalam yano so my answer is azardi in a yes samayoche in a no samayoche na narapam na mathile isa ate suroi kadang unpredictable kadula litiale haje ko kenong sakole makenong sakole pekha acha timing acha pekha acha ro khala kamadio kenong sakole last year achakang de yo sa bending lile haje khekhala yor da na kenong bai haje ko ina exactly yes samayo che nar khyang promise samacha che ina no samayo che da ina all I can say is just keep praying tangki da nang na yin yang hacha do yo no in nar khyang nar your graduation ceremony cha achaya bala ro song hacha do
ner pray chaya na patu in ner kyang hila ner your doubts ade clarify chare. So ade isa yo achangkaw ba lesson na akikyo ina rong nam na lilia cha isa de ina changdano. So changyang yo isa yo lesson 6 achangkaw ba lesson cha topic cha zirong ba de choda ba ko azingda cho cha mati shati tharo ara manga lana thare manga hazalana ina zirong ba de choda ba ataza za to isa yo topic cha zirong ba na tu yoro ha cha isa na kikyo na ngi chona makapno. So what is zirong ba de choda ba? Zirong ba de choda ba Bible na katayo na liro isa zirong ba de kata choda nong bao. How do we pray? Kata choda nong bao cha azingda cho hibai mati sheti la yo ba cha zirong ba na yo ba cha isa ngizara mayura na kote tangki tanana isa na zippa tangki tanang khala maka atsing na tangki tanang khala maka parikyang nguso na tangki tanang khala abadong ba na hija malongpi. He does not approve this kind of prayer ba yon na lile abadong ba na tu kengero kha isa yuchir kang kata tangki tanang songero khala abadong ba Jesu Krista na yo ba cha kote isa na rang na Jesu kyang zirang ba kang aching kita acha yo ba tratri luti na khandi ba meditate sa na tangki tanang kala hazala zirang ba na khengere hazala pi akanyang longpire ba zirang ba azingda choi mati shetila yore ko another thing isa na zirang ba de choda ba hi ner na khatalam ro zirang ba de choda ba hi isa na khata isa shara kha choda ro na your friend na bade pamgo na thapta na conversation charama do hatroi du zirang ba kha tangki ta nang ba sa consider in that same way ba yo na lile sharma ya kha isa na longpi kanyang na isa yo joy happiness sorrow abam share cha na isa bonding kalabrama do conversation. So zirang ba de choda ba sa it's all the same kata shang de chodarna hatro isa na zirang ba ha chada choda nong bai ba isa ngi chire like a conversation zirang ba ka nana khode ta na ma na tangki da naro nana lam zirang ba na pate ya le ba na abin na kyang cha ngi ya le nana bi khan choda de cha abin ngi ya le ba lam ba changyang isa na hiba azing da chola ngi chire. But another thing is zirang ba na hiba azing da chola yo ba cha isa na ninglari tangki tanang sa hazadan lunglam na hazasa kyangba na yon na lile ko isala ninglang liba uwa isa ninglara tangki tanang the Lord's Prayer isala azad in pray chan roko atila ner kadang I'm sure ner well versed de memorized de so hibayo tangki tanang ninglara sa zrong bana hida lulam na isa na chacha na mako na min machako mako isa na meditate na hibayo pray tangki tanang cha kyang banasa azingda chula yo na lile azardi nara hibayo Lord's Prayer cha in a classroom la miore sometimes bella khala shisho desa cha na wangyer cha ninali bawa naling samasa sa isa juniors dimi hazada chare asa dimi chada charoko miss na class la yore cha na ta cha lolom na khai na chang ba yor ma do hazre azingda chola sa churang bana sara lolom na charo quietly meditate cha na min cha bana cha na ma na pray cha ba cha ninali bawa naning amasa chang na yangli nan na yo ba cha wait maliro bai like to value malirba it's a conversation mama do you don't make conversation with others how are you how have you been hazama your mother hi how are you nakadaliro smile sagwa na isa per conversation sa mado similarly isa jisu chirong pahasa hazada lulam na smile friend roido tangkita nang ba hazada isa nang share anyula ko achangala ina atesa tangkita nang yo value ami abio benefits tangkita nang yo tuto ina 5 points in a shares hangere. The first point is akudibacha prayer helps you to develop a relationship with God. Dayo lele first point la
relationship with God. Relationship meaning to achingkeda bonding. So nan natangkita nakala na hadzaba achingkeda bonding za develop tare tsrang bakang ko yo na lile. Isa kode isa body strength ngono za isa changchure. Food gives us strength. Hachuroi doza azardi prayer na isa yo anna kha tase jare. The more you pray, na tase jare. Hila in a friend thalik example keno na your friend ka le de phone la contact share this na just le de very close best friends obviously na just time le de spend har ja lap chos sharing cha dar ja bonding ja khatang close ja obviously na your relation ja strong chanong ma chanong strong chanong ma do. So similarly, Jesu chirong bahasa isa na bonding ja lady prayer kuna tangkita na likhala isa so obviously we will develop a very good strong achingida relationship with God. Ko isa yo anna sa tasing ngunong ba iba point akudila isa na nichore. Second point la prayer helps you gain an understanding of God's loving nature. God's loving nature. Isana prayer ja consistently khekhala tangkhi danang chirong ba de le de chota khala on a daily basis chirong ba nei de khamchong nei de rakung nei de trong we always pray like hidari topic na pray tharama to. So when we pray chirong ba na yucheba isa khala lingre khata laling ro khala isa your daily life la isa na apio blessings ti isa na revelation apio blessings the revelation isa kang langur ma to. Inami katang witness ako your personal life la ko friends din na sa ikang yo na lile chirong ba na ite abio blessings ting muso ba cha katang ange mayay God is so good his da na yo na lile nar na sa agree thaya no. So anyo ba point la cha hachroy chirong ba na isa de le de choda na likhala abio amai abio loving nature api khatoy achao hacha isa na ala mishana abio God's loving nature isa na mishana isa kanyang na ngure asang bala prayer provides answers. Prayer provides answers. So for example isa life la kabi kabila dilemma la kabila surola matore hilangwa hinguchia ajanguchia that kind of dilemma is a face armado sometimes kwajda de is na chirong ba de chotar armado God help me I'm in dilemma hajda de chirong ba na is a kyan laling re he helps us sharo kuna apin is a kyan answer jare melang kuna is a kyan answer jare is an faith yo bakhala hajai ko chirong ba de chota ba ja apin is a kyan achiba yuchiba nami he answers in miraculous ways, mysterious ways, shangara kuna, melang kuna, angimang apina isa kang answer tare. And I truly believe that. Number 4 la, prayer helps you find direction in your life. By point prayer helps you find direction in your life. Nara your life, your example kingere ina. Since nara the outgoing students you're in class 10, second nara class 11 la upgrade chano, higher secondary la. So new chapter start chano by nara, new exciting life start chano by. Hatada de I'm sure nara katang lamting yano class 11 to stream vanuna to kaiba matam wanong to chakalai to school wanong all those nara ate lamyanong tension tayanong karla sure mi chanong I hajala wanong bai hajala kinong bai haja stream already choose sago. So firstly sara confusion yo category la liro I khate wanong direction wanong ba confuse ayaro chirong ba de chotang atina tangkida na yang azardi so that pekashita la chirong ba na kyang lang khandru jano he will open a way apina na lang direction jang musono nana atina chirong ba chota na pray chaya khala ko those categories sara karang sure chana liro nara confident overconfident macha songere very good na plans lile na dreams lile very good tani hachaba your plans na yo nothing ke jasa chirong ba share chang so that na yo lamcho ko chirong ba yo lamcho sa saku akongu na wanong ba namaling natase na lan na mako cheno because
above all isayo michacha isayo zrong balile, and it's our duty to pray. Haje ko nara hibayo point number 4 hi lamke songere nara ate new chapter enders hade tangkita nang na zrang banga chota na yang pray cha na yang so that abina nara kyang lang khandru chanong ba ko achangkaw bala 5 point. Prayer gives you strength to avoid temptation. To avoid temptation. Hila ina ko be ner friend na jayo bonding strong, achingida strong yo example yoko. Same example in ila bichinong. So na yo friend na jaja kadang close per na jayo friendship to break chanong makaraba. But since na jayo achingida ja kadang strong ma do. So per na tutuyo ne both of you trust each other. Na jaja kadang trust lele ma do. Perna apiyo macha yo ne apina amacha khadu khadu yo ne perna na chayo but nana believe macha because na chayo achingita cha adela bonding cha khadang deep and strong hajana it's not affecting them outside things hajura isa your life la similarly jirong ba cha le de chota sarat le de chota na liro tangki da na liro are you achingita cha hajura jisu jirong ba ta selino ko hajura khode temptation rona since na jayo achingida the strong mado temptation la as Christians is apom akang la rore temptation da sara achingida ta se jrong ba cha liro raki na liro temptation za naramalong no you will not fail ta sara jrong ba de chota na maliro na jayo achingida za weak kang beno distance ro beno na kapi mi pray machar bai kapi pray chaya bas hachami pray macha beko so you don't pray at all just so how much odar bai obviously na relation to strong chano weak chano ma da azardi hache ko the danger part is na cha khode relations a weak chana what will happen amangi zoro bino na cha kata la cha amangi zoro bino ko hachada temptation in the amangi cha temptation papa la ronong na your friends amacha shiranong different types temptation ronong go na hacha acha sala you will fail na amoko chorono hache ko hibai point cha khatang chi ja na lamgi remind changire nar kyang lamki na yang achingi da acha kalap khla na temptation cha na overcome chano. So basically ate hiba yo benefits of prayer yo ami isa na kabilam tingala. In other words, simple meaning la prayer is a yo weapon ne isa yo weapon to fight all problems so prayer hi weapon khat changyang yo message ta zardi prayer nar yo weapon chang atis ko atener new chapter khaiban exciting life ronong baliro hajis nar prayer ja nar yo pocket la weapon roi do yopong na khode stress sana na khode confuse sana na khode discourage sana hiba weapon ja khechong jisu de chodang nana jisu de choda na yang pray chana yang the strong bananar kyang lapchola blessings janong ko lapchola ako ngusono success janong hila achanga ina akudiba Thessalonians azing taju khodane ina changa ngere akudiba Thessalonica manga ara tharithangi layo nalile matoza tangki danang suro atumung la aning sejang Jisu Krista la nara akang chana hipahi zirongba akingacho lile. In English lami ina thali kinong be joyful always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Ayuchira apam alamo vachasong maso. Angay zardi ner makanyango lungtire ner apom ra kanya na chain dekina turu yochongi na pom level lungtire chingna isayo achanga angi choba ni chono za angi choba tharo lasi tu tingre ipa yo angi choba la insana ni chono ipa ni chono ningtang ina lamke yu khatui da kire api khatui ching
ko pom trung change B.Church ina api matro tuno ina ngitara kyo yu makare ngitara na amicha thingre ta ina lasi tu thingre akudiba Samuel thare tharo ara thenge na hibayo Bible ana chekene sana chinglayo angicho pahi nicho no wanong hiba Bible verse la yo baza isangi tsara katoi pamtrung acha sangi sala katoi abi handsome cha katoi achak cha tunan sangi sala chirang man la chama thingre chirang man tu thingro isa la si tu thingre tayuna lile hila Israel yang cha ba soul abiza tasi aze kato yang chara cha shele abiza lasi za tangi sala biyo lasi za mamasa shele yang na abiza abina da chirang ba yo cho mangi cho ko lang atung la bina chame ro chele da ba abina amingi ni cho chirang ba yang thalino imo cho 하제고 하즈나 두차죠 하즈나 지랑바나 아비캬 마팅이 첼레 지랑바나 비캬 마팅이 봐 아비나 페이퍼 사무엘 아비데 요체 양차라 아비나 초체바 제시 쿠킬라나 마예체농 요초 아비나 사무엘나 아비나 페이퍼 사무엘 요초 이네 양차바 초바자 Bethlehem la lile hazala kuki khatu jesi kukila hazala lile na wa hazala wana hazala tuchina mayechang ko hazala na pizza aronu yo yang char khatu chanunga hazada bide yocho Samuel de dade khode Samuel Bethlehem lang bocho dade abi Bethlehem lang papa jesi yo kukila zutucho dade jesi kan yo pa ade jesina achutre arathenge loro pang social dade achutre arathenge za pamtung acha khadwa khadu handsome khadu acha acha means healthy khadwa ade bodybuilder roi handsome khadu pamtung acha da lichele dade Samuel na tulamcho Samuel lamko Ariola nyakatu chano chae balam chele tangisela dade chirang bana bide yocho hila Ariola na ma dayu chele dade Samuel ja nyeka cho Samuel ja nyeka ba thali Jesse de jingling chele nutsuro hitu mao ba yu chele dade Jesse na ma thali khatulile achang ba khatulile aningsa David abiza sanyayale dayu chele dade akha Samuel dayu che akha waching rong ina ying abimoro ta chi ying nong be dayu chele dade ko de David zero cho hidade chirang mana Samuel de yu chele shemusu ko api tuchi za mayechang be dayu chele dade apina shemusu ko na among repete David yo among repete apina tuji mayeja apiti apikha tuji mayeja ida troche choile dade among raza pikha ting mangi chele api kato azikyak saba api lang nara yang chara chanung mau ba kada ting mangi chele tangi dade Ngitarana ting mangi isela ngitarana amicha tu tingre baza khatu zango sore dangisela chirang manala amilang ma tingre ayunglang tu tingre chirang manala api za handsome means bodybuilder roy body machangis apina masi lunglamba chirang manala masi lunglam khatiba darudo kenyerele endazana chirang David to troche choe da yobalile dana
ko zirang ban yo ba David ze yang char kyo yang char matlab yang char kyo chanung cha mo choche tangi sala means pam trong atkri cha kado proud chanung cha kado proud king kado chanung ba apin mo choche tangi sala zirang ban abikang tu sa jo chocho hala zirang ban David cha tu kengero hala apicha kado lungnam na masi lungnam na lunglam khatiba khadu treasure ko abija ai kya sangi sala abija khadu lamnu acha khadu azara khadu lichele jana chirang mana api khenge ba apine khenge ba longphi ba dare la siza David sachele ajana apina David choche chwe dayore isangi charity la amichadu tingre amichadu do isa parakya church sare atrungna tangi kerala adama kerala ma tangi sla atrungna na ida amichadu tingbana ya bila zatanu bila zatsanu dasa amichadu isa church sare tangi sla jirangban la ko disa isa kya amichadu tingba isana amichadu tingbana apina ko disa church sare apina khali isa ayungna do tingba na isa kya chochire isana amilana ya parakyang usono ba jalaksale ini tangki tangla le example la na tangki tangla le acting parakyang usono ba do ini nakje ma ba da ayungala amalam no do lam da ya hala paran la tangki tang khyale namnung tangisala nazla jirang man na tingyale na kya ayungnang nazla na jirang man na kya mamuwa chino na ko de da sa sana jirang man na kya mamino azana godisa dasa amichando acting sa jiramba kya mai chogyo jiramba tangki tangna chogyo bible ki chogyo masilan makiba amichado parikyang sono bado ki khala nazla amwa mongono azana ayunglang na to masi chona na tutu changisla ayunglang na to masana lina jiramba yungu chi khala nazla amwa mongono yang chaba sol ting apisa ting kadu yang chara atikri khatli la bi abi tase aze kadu yang chara kadu le abi na tudu changi sel chanu koma do tangi abi king kadu abi na tudu changi sel bi chanu ko le tangi abi mi amakok pa atung shiroko tu chaso tu no kala bi ayunglang abi na mama sale le chirang bana bi kyang makanyang bana abi amakok pa shiroko naza tasi aze kadu lingesla yang chara kadu changisela kote api ayunglam mama sana ayunglam kote chirang mama kechona azala amakok koksha dongono azala amakok padu chano hazana tu chano isayo amasi ayunglam do masana linu chatakle bazadala isana hiba angi chobalada ansingi chore de isa changa saroko isana changa tangina cha hiba seshini hilana zane tangi dang re amai chirang David kyo lasi amasali nung ko apara kecho nung itrong amen. Thank you, bye bye.